Sava osiguranje Beograd ima tradiciju dugu skoro 4 decenije. Od 1970. godine, kada je u glavnom gradu bivše Jugoslavije otvorena ekspozitura ZOIL Sarajevo, pa do danas, ova kompanija je uz mnogobrojne transformacije u cilju što boljeg poslovanja i unapređenja svojih ciljeva, kapaciteta i pozicije na tržištu stekla status pouzdanog i vrlo ozbiljnog akcionarskog društva za osiguranje. Od oktobra 2006. godine, kada je društvo za reosiguranje Sava iz Ljubljane preuzelo većinski paket akcija tadašnjeg Polis osiguranja, stvoren je novi brend koji od juna ove godine posluje u novoj, modernoj zgradi, opremljenoj po svetskim standardima, na bulevaru Vojvode Mišića, broj 51 u Beogradu, gde se sada nalaze svi organizacioni delovi koji su ranije bili raspoređeni na 4 lokacije. Značajan moment useljenja u nove poslovne prostorije Sava osiguranje je obeležilo proslavom pod nazivom Sava Party i konferencijom za novinare na kojoj je predstavljen plan budućeg poslovanja ove kompanije, njeni ciljevi i prioriteti, koji su pre svega usmereni ka vrhunskoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. I sam slogan Sava osiguranja, koji glasi "Za svaki slučaj", govori mnogo, kao i pogled na reku i krovove Beograda, koji simbolizuju snagu, napredak, visine ka kojima se stremi i pre svega sigurnost, a to je ono što Sava osiguranje stavlja na prvo mesto. Prijateljski, srdačan i otvoren odnos prema svojim klijentima i partnerima, bez prevelike pompe i marketinške manipulacije, jer Sava osiguranje je prijatelj koji će uvek biti uz vas za svaki slučaj. Gospodin Duško Jovanović, generalni direktor Sava osiguranja, potvrđuje tu činjenicu. Ja sam iz Šumadije, iz Čačka. Ja sam domaćin čovjek. Imam porodicu, imam kuću i kao domaćin čovjek volim da vodim računa o svom kapitalu, o svojim nekretninama, o svojoj porodici i upravo u toj celoj priči jedna od ideja našeg budućeg slogana je bio taj slogan "Za svaki slučaj". Znači, niko od nas ne može da predvidi određene okolnosti koje može da nas zadese, određene problematične situacije u životu koje se dešavaju i upravo u toj situaciji, a s obzirom da znam koliko je tržište osiguranja u Evropi pokriveno u odnosu na tržište osiguranja u Srbiji, izabrali smo taj slogan koji mislim da je izuzetno adekvatan, izuzetno dobar i slogan ćemo taj da negujemo u budućem periodu. Mi imamo nameru da budemo relativno malo osiguranje, ali bez obzira što ćemo biti mali, imamo nameru da budemo najkvalitetnije osiguranje. A najkvalitetnije osiguranje ćemo biti jedino na taj način, ako uspemo brzo i efikasno da isplaćujemo štete za koje ne volimo da dolaze i ne želimo da dolaze, ali ako isto vreme isplaćujemo brzo i efikasno štete i ako mi kao mali, ja kao generalni direktor relativno malog osiguranja, imam kontakt sa mojim budućim osiguranicima i ako oni svakog momenta mogu da stupe u kontakt sa generalnim direktorom jednog osiguravajućeg društva koje treba da im izađe u susret, to je u stvari pravo osiguranje. Ako se ja izgubim u masi ili velikom portfelju svog osiguranja, u masi svojih zaposlenih i ako ne mogu da izađem u susret kao domaćin ove firme budućim osiguranicima, mislim da od tog osiguranja nema ništa. Domaćinski i prijateljski da nastupimo prema budućim osiguranicima kao prijatelji prvo, a onda posle toga kao partneri i kao budući kvalitetni sagovornici. Sava osiguranje je registrovano za obavljanje poslova neživotnih osiguranja, dok su u portfelju osiguranja najzastupljenije sledeće vrste osiguranja: osiguranje lica od posledica nezgode, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje robe u prevozu, osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, osiguranje od opšte odgovornosti, putničko zdravstveno osiguranje i ostala osiguranja imovine. Ako tome dodamo finansijsku stabilnost, dobro postavljen portfelj o osiguranju, savremenu tehničku podršku, informacioni sistem i stručne kadrove, imate jasnu sliku o stabilnosti i snazi ovog brenda i razlozima zbog kojih se svrstava u red vodećih osiguravajućih kuća u Srbiji. Neki od ciljeva ove kompanije su stalno širenje asortimana usluga, dugoročno povećanje portfelja, stabilan rast profita, kvalitetno reosiguranje viška rizika, finansijska likvidnost, širenje prodajne mreže, kvalitet usluga i uvek se nude posebne pogodnosti kao što su različite vrste popusta na premiju osiguranja, plaćanje u ratama i slično. Prijateljski pristup koji smo malo pre pomenuli, a koji ova kompanija neguje svojim imidžom i odnosom prema poslovnim partnerima i ne samo njima, vrlo brzo po useljenju u nove poslovne prostorije je dobio i svoj realni okvir, s obzirom da je Sava osiguranje izdvojilo značajna finansijska sredstva za opremanje specijalne stomatološke ordinacije za osobe sa invaliditetom, prve te vrste u Srbiji, i ovim humanim gestom još jednom potvrdilo zašto je potrebno uvek biti tu za svaki slučaj.
Ordinacija je otvorena u prostorijama Doma zdravlja Novi Beograd u ulici Goce Delčeva broj 30 i opremljena je najmodernijom stomatološkom stolicom prilagođenom osobama sa posebnim potrebama sa ciljem da dobiju stomatološku negu na vrhunskom nivou bez nepotrebnog zadržavanja i čekanja. Na kraju, ne smemo zaboraviti da napomenemo da pored Beograda Sava osiguranje ima ekspoziture na teritoriji kompletne Srbije i još jednom vas pozovemo da upoznate novog prijatelja koji će u mnogo čemu osigurati vaš bolji život. Za svaki slučaj, dobrodošli, s poštovanjem, Sava osiguranje.